Lakhipur Online Puthok Saba February Gitang Ama Nongmaizing Numit Ki Khomjinba Pao Tabirase Ahanbada Maroi Pao Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomina Sinba Manipur Kanba Khongset Mai Pangna Pangthokre Kendra ki Selthum Mantri Nirmala Sitaraman Nangasi Lok Sabha da Lisingani ka kuntaruk kuntaret sahi ki Kendra ki budget puthok lagani Badarpur da traveler ga dampar ga manga thomsinaba ki thodokta miyoi ani thodokpam da leikidre Silchar da dampar gari na bike ama thomlam laga chen kre ama sire Tha ani gi oba winter grassroots football coaching camp ama jiribam da hodokre amasung Kun Suba Thoksom Radhamani Memorial Senior Football Tournament ki ngarangi match ta RYC na LFC bu maithian kre Hauzik mapungoi papau tabirase Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomina Sinba Manipur Kanba Khongset ngarang maipakna pangthokre Kokomina Sinduna pangthokpa Manipur Kanba Khongset asi Imphal West ki Tidim Ground tagi hauraga Kaisampat Nagamapal phauduna Thangmaiban Thau Ground da maipakna loisinki Thau Ground da pangthokiba miyam gi oiba mifam aduna rajya gi hojik oiriba irang asi loisinanaba warep nipan lauki Masigi manungda miyam gi hak amasung apaba lengak phanganba transparency amasung accountability leiba lengak phanganba Manipur da NRC natraga masiga manaba mechanism chanahanba haibana chingba yauri Khongsera sida tongan ba civil society organization sing loinana mahiroi sing IDP sing amasung miyam na saruk jakhi Kokomi gi convener YK Dhirena Rajya sida hauzik leriba purup sing gi marakta khaibung tahanba amati aikhoi masel gi marakta leiba bhaptana da basi Rajya sida amukhana santi hanjilhalaknaba honamina se haina phongdokhi Khongseda siga mari leinana Imphal yauna Tampaki jila singda Kaithel sing thonglo nakhi gari chetpagi changan thaki amasung school college ayamba hangnakhi de haire ya lengakta aikoi mahaki Praja mahaki miyam da shanti amasung nungsi sanaba lehen bai basi madugi thawai responsibility si government ni government asina masigi magi lawfam thokpa thawai sing adu loruk tabna man ka nanga sidi adugum laba narco terrorist sing du da aikoi sawgatla kan da sawgatpa manwa mong da thabak tora kan nanga sidi aikoi masel gi marakta miyoi bagi fundamental right me amai nan constitution piba fundamental right me ama koi namsel laga sei ahum Bashe masi Pithibi leba amta da thokta ba adugum laba thogdo kano amani na kanglo lamani adu Indiana sigumba chathariba tonga adu division policy si mayokta miyam gi oiba adu apunbagi voice ama adu people's voice ama mathau tabduna masi asi aikoi miyam gi khongchat asi chatnaba lepang miyam go loina na khone jabani Khangan jabama Infinity Knowledge Center na tongan ba exam gi damak sem sariba singi nungairba pau ama puduna lakte maruoina ADRE Assam Police SSB Sub Inspector amasung SSC GD Constable na chingba sarkar gi thabak singi anuba batch gi damak tambi takpi ba hore panbayai center asina mamang thabadasu maipakna mahiroi kya puthokre handaksu center asidagi CISF ta mutum rebika Assam Tet ta arambam priti Assam Police amasung CISF ta oinam panganba ADRE Grade 3 da Panchayat Secretary oina thaudam nganthoiba amasung CISF ta posangbam Surajit maipakre hairiba center asida Sar Tennyson arambamna quantitative aptitude amasung general intelligence section tambi takpiri aduga general awareness amasung English section gi oina Sar Gyanendra arambamna macha khaina tambi takpiri akupa marul gi damak Infinity Knowledge Center gi mobile number 7002-554-061 natraga 9953-709-377 number asida ngasimak pau phaunabiu Khangan jaba ma Borkhal Kochudorong Kasarda Chahi Kudingi oina pangthokduna lakpagum Ima Vaishno Devi gi chahi gi irat thoram kumsi chahi gi oina lakliba February gi tang taruk irai numita pangthoklagani thoram asigi February gi tang manga adibas pangthoklaga mathangi numita jaiga gi thoram su pangthokani irat thoni jaba sida lamdam asigi miyamna thogal phangbiranaba laibu oiriba angom Dilip Kumar Singha Borkhal Park Kasar gi maigedagi noluk naning singlakli
केंद्र की सेल-थुम मंत्री निर्मला सीतारमण ngasi Lok Sabha da 2023 chahi gi केंद्र की बजट पुथोकलगनी बजट पुथोकलबगी मतुंगदा मसिगी कॉपी राज्य सभा दा पिसिनगनी श्रीमती सीतारमण मापनलक सुबो ओइना पुथोकदबा बजट असिगी मतंगदा संसद दा वारोल पिबगा लोइनना बजट की चे चांग पुमनमक मोबाइल ऐप अमसुंग वेबसाइट दा फंगनगनी हाइरे बजट पिसिनबगी मतुंगदा सेल-थुमगी मंत्रीना लेबाक असिगी तोंगान मफम सिंगदगी लाकपा माहिरोय कुंथ्रा रोंगा उन्नतुना वारिसानगनी बनबयाय बजट सेम साबगी ममांगदा सेल-थुमगी मंत्रीना इकोनॉमिस्ट इंडस्ट्री की मियोइसिंग अपिकपा मदी मयाय ओइबा इंडस्ट्री की एक्सपर्ट सिंग यावना तोंगान बल्लमगी मियोइसिंगा उन्नतुना वारिसानखी हंदकी बजट असिदा मखोयगी पौताक सिंग अदु उबा फंगनी हाइना थाजबा थमले श्री भूमि जिला की बदरपुर दा नेशनल हाईवे लंबी दंगरांग थोकी बलाइबक थेबा थौदोक अमदा मियोय अनि थौदोकफम दा लेखिद्रे बदरपुर रेलवे स्टेशन दगी 12 ग्राम चटपगी लंबी दा नेशनल हाईवे नंबर 53 की लंबी दा पैसेंजर कुनिथोरम पुदुना लाकिबा ट्रेवलर गाड़ी अमदा श्री गौरी बाजार दा यांगना लाकबा डंपर गाड़ी अमना मांगा थमसिनबदा ट्रेवलर गाड़ी अदु फिबम थिना अकाय तोइथोखी थौदोक अदु थोकपगा बदरपुर पुलिस अमसुंग मफम अदुगी मियामना मी कनबगी थबक चथखी थौदोक असिदा गाड़ी अदुदा तोंगलकिबा पैसेंजर अनि सिरगा अतै कुन्ना फिबम थिना सोगपनंखी अशोकपसिंग सिलचर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अमसुंग करीमगंज सिविल हॉस्पिटल दा पुदुना लाइकनखरे पुलिसना थौदोक असिगी मतंगदा थिजिनबा हौखरे सिलचर दा हिट एंड रन की थौदोकता डंपर गाड़ीना बाइक अमा थोमलमलगा चेनख्रे अमा सिरे थौदोक असि ngarang सिलचर इम्फाल नेशनल हाईवे की रोंगपुर क्लॉक टावर की मनाकता थोकीबने लेखिद्रबा नुपादुगी मिंग प्रदीप धोर कौई महाक कासार जिला की उदरबोन सालकोंगादगिनी हाइरे पावगी मतुंगिना नहा अनीना बाइक थौदुना चटलिंगैदा यांगना लाकिबा डंपर गाड़ी अमना बाइक अदु थोमलमलगा डंपर अदु मफम अदु थादोक्तुना चेनखिबनी हाइरे मसिदा प्रदीप धोर थौदोकफमदा लेखिदे अदुगा बाइक अदुता तोंगलखिबा अतोपा नहा राजदीप धोर फिबम थिना सोखी मफम अदुगी मियामना अशोकपा नहा अदु खुदकता सिलचर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दा पुखतुना लाइकनखी पावासी फंगबगा पुलिस मफम अदुदा थुंगलखी खोइसाउनरबा मियामना डंपर गाड़ी की ड्राइवर फानबगी दाबी तौरदुना सिलचर इम्फाल नेशनल हाईवे की लंबी मतम खरगी ओइना थिंगजिनखी अमसुंग मतुंगदा पुलिसना गाड़ी अदु ड्राइवर का कोनना फागनी हाइबगी थाजबा पिखिबगा लोइनना लंबी थिंगबा अदु हांगदोखी हाइरे पिकलिबा चाही नौरिबा अंगांगसिंबु ग्रासरूट तगी हौदुना अफबा सानरोइसिंग पुथोकपगी पांदमदा ऑल जिरिबाम यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अजुकाना सिंदुना था अनिगी ओइबा विंटर ग्रासरूट फुटबॉल कोचिंग के ममा ngarang हौनबी मतुंगिना जिरिबाम की सोशल वर्कर नामैराकम बुद्धचंद्रना चीफ गेस्ट ओइदुना उचाथोल दा लेबा उचाथोल पायनियर क्लब यूपीसी की सानाबुंगदा हौदोकरे हौदोकपगी थौरमदा ऑल जिरिबाम यूनाइटेड क्लब्स एसोसिएशन अजुका की प्रेसिडेंट मुतुम माइपाक्सना एजेएमपी की प्रेसिडेंट एस सुशीला देवी डीवाईएसओ जिरिबाम पी सोमेंत सिंह अमदी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिरिबाम की डॉक्टर जस्टिन हाउबमना मथंगसिना प्रेसिडेंट अमसुंग गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याखी पुन्ना सानारोय कुंथ्रा मंगाना सरुक यारिबा फुटबॉल कोचिंग कैंप असिदा ओ राजेन सिंहना ताकपी तंबिगनी हाइरे ऑल जिरिबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन एजेएसएन सिंधुना जिरिबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की सानाबुंगदा चथरिबा कुनसुबा थोक्सोम राधामणि मेमोरियल सीनियर फुटबॉल टूर्नामेंट लिसिंगनी के कुनमंगा कुंतरुक के ngarang sanakiba preliminary league round की अनिसुबा मैचता आरवाईसी रामगाईजांगना एलएफसी लुंग्रेजांगबो गोल मरी अमदा माइथिबा पीखरे मथंगी मैच हयेंग फेब्रुआरी की तांग अनि ओरिएंटल क्लब अपुपरागा सनराइज क्लब कदम तलागा सानरगनी सानकिबा मैच असिदा शाहजमालना सेंटर रेफरी अजीज हाइदर अमदी जी थियोफिलना असिस्टेंट रेफरी 1 अमसुंग 2 अदुगा इमाजिंग पानमैना रिजर्व रेफरी ओइना मैच अदु कंडक्ट तोबिखे निंगसिंगबा याय टूर्नामेंट असी बाबूपरादा लेबा थोक्सोम जयकुमार अमदी महाकी मचिन मनावना मखोयगी लेखिद्रबा पोकपीगी मिंगदा कच्चबा टूर्नामेंट ने लखीपुर ऑनलाइन चैनल असिबु येंगबिरिबसिंगना पाव असिबु लाइक अमदी शेयर तौबियु अमदी हौजिक फावबा चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिंगना सब्सक्राइब तौबियु।
अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomina Sinba Manipur Kanba Khongset Maipangna Pangthokre Kendra ki Selthum Mantri Nirmala Sitaraman ngasi Lok Sabha da 2023 sahi ki Kendra ki budget puthoklagani Badarpur da traveler ga dumper ga manga thomsinaba ki thodokta miyoi ani thodokpam da leikidre Silchar da dumper gari na bike ama thomlamlaga chain kre ama sire Tha ani gi oiba winter grassroots football coaching camp ama jiribam da hodokre amasung Kunsuba Thoksom Radhamani Memorial Senior Football Tournament ki ngarangi match da RYC na LFC bu maithian kre Lakhipur Online channel ki Thoksoba February ki tangama Nomaizing Namaki Khomjinba Pao tabirase Ahan bada maroi